Ćao ljudi, ovdje Luka, danas igramo Minecraft mapu koja se zove 30 načina da umrete u Minecraftu. Ajde da krenemo. Da, ovu mapu ćete imati ako hoćete da igrate, da možete da je skinete u deskripciji videa. Ok. Level 1, full damage, ok. Evo, tu su stvari čestu. Tu su stvari u čestu. Ne trebaju mi lestve. Hoću ovako da se popnem. Bolje mi je. Ok. Joj, ovo će da potraje, ovo će biti baš dugo. Morat ću baš puno da padam. Ok, evo me, ostalo mi jedno srce, sad ću skočim ovaj. Ok. Umr sam. Da, u ovoj epizodi ću da dođem do 15. levela. I u sljedećoj epizodi ću isto ovo da snijem, pa ću 30. levela. Ok. Vater. Trebam da se udavim. Ok, ovo je jako lako. Samo tu ne tu. Ne. Tu. Dobro. Ok. Ok, sad bi trebalo da se udavim. Jeste, evo krećem. Samo da pazim da ne izletim iz ovoga. Ok, još malo. Umrli smo. Dobre. Treći level lava fall. Opa. Aha, ne smijem da padnem na ovo. Jer će me vratiti, samo da smanjim malo ove čankove. Ok, evo me, smanjio sam čankove. Op. Skoro. Mogu ja ovo da uništim, nerviram ovo na sred ekrana. Kada mi je kad sam mislila. Zapalio sam se. Ok. Uvijek se malo zapalim, ali ne vredi to. Dobro, evo, uspio sam, pao sam tu. Respawn. Evo ga, level 4, anti-gravity. Night vision. 6 minuta. Aha, kao gravitacija se okrenula. Kako su? Da ovako se kao okrenula gravitacija i 4 piše naopako. Hop. Nisam, promašio sam. Ne. Morat ću kod crta kill da idem, zato što sam promašio. Promašio sam pokušaj. Ok. Redstone kako se zove? Redstone contraption. Ok. Trebamo ovo da napravimo. Ovo nije teško ništa. Mislim da može čak i ovako da se napravi. Da ne pravim sad. Može, ali ipak ću praviti. Napravit ću lepo kako treba. Ok, ovo tu. Nisam uzeo redstone. Da. To. Ovako. Drugu. Na drugu brzinu. Ok. Dođem tu. I nisu stavili strele. Ok. Evo, umro sam, eto. Na level 6. The ball of fire. Stvarno, ovo je najlakše do sada. Što je stakleno. Nema veze. Sad ću da... ugasio sam vatru. Ali eto, dobro, umro sam, svakako.
3 trap. O, možda isto fall damage. Čekaj. A, znam ovo. Mogu da snimim kako se ovo napravi, kako ovo napraviti, da ako srušite drvo da sve eksplodira. Anvil. A, ovo je jako lako. Op. Jej. 2 puta ovako uradim i to je to. Čekaj. Gotovo. Jump boost. Sam do avoid bed, ok. Ima tu day. Night. Evo ga. Trebam samo ovako da ogradim, vjerovatno. Jeste. 100%. Jeste. Jump, 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 jump. Ok. Sad idem na, koji je ovo bio level? Sad idem na level 10. Ostalo nam je još 5 levela, da. Efficiency 5, imamo pick efficiency 5, zanima me kako ovo tako lako. Super. Ok, napravit ću ovaj portal za Nether. Evo gori. Mogu i ovo da stavim tu. Op, ništa toga. Ok, idemo u Nether. Evo me. Dok se učita Nether, proći malo vremena. Evo ga. Tu smo. Čekaj, šta? Fire resistance. Jump boost. Znači, ne može mi vatra ništa. A ne mogu ni da dobijem full damage. Šta da uradim? Vjerovatno trebam da me nađe pigmeni. Tu nema pigmena. Uplašio sam se da ću da umrem, ali ovdje je cilj da umrem. Ok. Vjerovatno trebaju pigmeni da me udare, ali ne znam gdje su. Nema pigmena. Ok ljudi, pošto nije bilo pigmena, ja sam ušao u game mod 1. Evo sad ću da uzmem neki... Pa dobro, evo, štek pigmena. Game od 0. I tu ću spawnom pigmene. Ok. Pup. A, ubit će me lako. Evo umro sam već. Dobre, respawn. The end. A nije kraj, dobre. Čekaj. Ovo. Ovako. Dobre. Sad ovako trebam da postavljam ova oka. Da bi otišao u Nether pa da me ubio onaj zombi. Evo me. Evo tu sam. Pa trebam da kopam. Ok, evo prokopao sam do tu gde mogu gde treba. Gde je zmaj? Ok. Sad treba samo zmaj da me ubije. What? Evo ga, evo tu je. Tu je negdje, eno ga. Tamo je. Ne pomera se. Evo, krenuo da se pomera. Sad će da me ubije. Ajde. Ja bukvalno trčim sa zmajem da bi me ubio.
a on neće da dođe. Ajde. Evo. Šta? Ne treba verovatno zmaj da mu ubije. Verovatno trebam samo da dođem dole i da skočim i da se ubijem. Jeste. Level 12. Aha, dobro, evo. Trebam ovako samo da radim. Ovo će da potraje. Ovako, kada malo jače, skidam i po jedno cijelo srce. Op. Ali trebam da pazim da se ne zabije u ovaj plafon. Krov. Ok. Još 2 srca su mi ostala. I op. Ajde. I umro sam. Hej. Ubio sam sam sebe. Piše da sam se ubio. Hunger. Trebam od gladi da se ubijem. Jeste. Hard. Difficulty hard. Kako troši ovu hranu. Brzo. Dobro je. Sad ću da umrem. Evo. Polako. Ok, evo, ostalo mi još pola srca. Dobro je, umro sam. Level 14, ovo je predzadnji level. Puno ender perli ovih imam. Ok, uzet ću sve. Mogu da se zagliču. Bilo bi dobro da sam mogao da prođem kroz zid, ali ne može. Ok, i ovo je zadnji level za danas. Ok, water bottle. Šta je ovo? Obično. Vodena boca. What? Ima svaki potion neki, ovo je potion. Ok, ovo je nešto. Ovaj da spora kopam i ovo je weakness. Ok, šta je ovo? Ovo je slowness. Ovo je hunger. Ovo je... Ovo je bilo verovatno instant damage. Umro sam. Sand. Da, ovo je, kako se zove, 16. level. Ok ljudi, to je bilo to što se tiče ove epizode. Hvala vam što ste gledali video. Subscribe-ujte se na ovaj kanal, kliknite zvonce i lajkujte ovaj video. I ćao!